all other mayors who are here, MMCs and councillors. Greetings to the Deputy Chairperson of the National House of Traditional and Khoisan Leaders, Nkosi Langamavuso, religious and traditional leaders who are present here with us. Greetings to the patron of Global Alliance in South Africa, Mrs. Humile Mashatile, our nation's cultural and practitioners and creatives, Director General of Sports, Arts and Culture, Dr. Cynthia Khumalo, Directors Generals from our government who are present here, senior managers and all officials, distinguished guests, members of the media, fellow South Africans. Molweni, Dumela, Abshe, Sanbonani, Demasiare, Lochani, Tobela, Huyemedach. Program directors, it is a privilege to stand before this gathering today on behalf of His Excellency President Cyril Ramaphosa, who entrusted me with the honor of leading this celebration of Heritage Day here at Oudtshoorn, a town known for its sandstone architecture, national heritage sites, and a rich cultural landscape influenced by the Khoisan people, Scottish stone masons, and Jewish settlers. Minister Mackenzie, given the rich history of this town, it is befitting that we are hosting the Heritage Day celebration here today. What has especially caught my interest for this year's celebration is the theme, Reimagine Our Heritage Institutions for a New Era, since it encourages us to honor our history whilst looking to the future. This theme further emphasizes the importance of leveraging heritage as a foundation for building a dynamic, socially responsive, technologically innovative, and economically inclusive future. It is a call for fresh perspectives on how we can preserve and showcase our history in ever-evolving landscape of our society. This theme is even more important considering that South Africa has been hosting various G20 initiatives since the beginning of the year and will officially host the G20 summit in November of this year. We're expecting most of heads of states to attend this summit in November. The theme of South Africa's presidency of the G20 is solidarity, equality, and sustainability. And then, amongst other things, anchors as a promoter of inclusive economic growth whilst fostering innovation, creativity, equity, social cohesion, and ensuring that a diversity of cultural expressions flourishes in a globalized world. I should state, Honorable Program Director, that it does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience.
This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. I know that Nkosi Mavuso spoke very passionately about agriculture, Minister Staines, and you heard him. This serves as a bridge between the past and the present, allowing us to connect with our roots and understand where we come from. It is in the understanding of our roots that we can lay a solid foundation for our future as a society. Fellow compatriots, you will agree with me, a solid foundation for our future as a society. Fellow compatriots, you will agree with me that as we enter a new era, it is crucial to reevaluate and reinvent heritage institutions to ensure their relevance and accessibility. We must emphasize the centrality of heritage in our national project to build a socially cohesive society based on democratic values such as human dignity, equality, freedom, human rights, and civil liberties as enshrined in our Constitution. We are obliged to do so because our heritage embodies the very essence of our nationhood and the resilience of our people united in their diversity. It is this unity in diversity that our cultural heritage finds expressions through galleries, theaters, archives, concerts, works of art, sports codes, storytelling, indigenous games, and museums, which form part of our shared future. Tata Rolihlahla Mandela has this to say 20 years ago. Dalbunga. When our museums and monuments preserve the whole of our diverse heritage, when they are inviting to the public and interact with the changes all around them, then they will strengthen our attachment to human rights, mutual respect, and democracy, and help prevent this ever again being violated. Close quote. With these words, Tata Madiba accurately described the important role that museums and other historical institutions play in bringing about social change, encouraging active citizenship, and protecting the democratic principles that are enshrined in our Constitution. His observations further emphasizes that museums and cultural institutions must address societal challenges and cater to the daily needs of people across racial and cultural divides. Museums, monuments, and other heritage sites must become spaces of cultural diplomacy, inclusivity, intergenerational conversation, laboratories of creativity, and incubators of opportunities for our people, particularly the youth. We must, program directors, position our heritage institutions to contribute to the government's efforts to deal with pressing challenges of unemployment, social fragmentation, crime, and corruption. This can be achieved by empowering communities to challenge dominant narratives, providing secure spaces for dialogue and critical thinking,
Sorry for that. We must position our heritage institutions to contribute to the government's efforts to deal with pressing challenges of unemployment, social fragmentation, crime, and corruption. This can be achieved by empowering communities to challenge dominant narratives, providing secure spaces for dialogue and critical thinking, and preserving and reinterpreting marginalized histories. The heritage institutions may create a sense of collective memory, inspire resilience, and find new ways to solve current social challenges by adopting participatory approaches and focusing on people's resilience and lived experiences. Program directors, more importantly, we must work together as families, as communities, non-governmental organizations, business and government to fight the scourge of drugs and substance abuse, especially amongst young people. The rate of drug abuse amongst our children is a concern to our government, especially as it leads to stigmatization of young people into categories. As we all hear, some of them are called Amapara and other names. I call everyone to stand up and fight this demon that has engulfed our nation. It is our joint responsibility to combat alcohol and substance abuse and work together to eradicate similar practices within communities. Phansi ngama-drugs, phansi. Phansi ngama-drugs, phansi. Fellow compatriots, we must also work together to fight crime, racism, tribalism, gender-based violence, and femicide, including other anomalies that serve as a hindrance to our country's progress. Furthermore, we must embrace a radical perspective shift within our museums, one that reimagines these institutions so they may effectively respond to the sensibilities, aspirations, and challenges of the 21st century and beyond. This is a call to decolonize our museums, to Africanize them through a people-centered process of knowledge production and co-curation for a new era, a post-colonial era. It is a moment for a strategic shift as heritage institutions worldwide are transforming into engines of development, aligning with the United Nations Sustainable Development Goals. This shift is also reflected in the National Development Plan Vision 2030, the revised white paper on arts, culture and heritage, the national policy on living heritage, and also the Constitution. These frameworks acknowledge that heritage institutions must be people-centered, economically responsive, and technologically advanced while healing the divisions of the past. This task demands unity of purpose and collective action from all of us as a nation to construct a country that upholds human dignity and civil liberties
free from racism, sexism, and various forms of discrimination. We must take deliberate steps to fast-track transformational imperatives and address the urgent need to resolve and restore the dignity of the African people whose cultural heritage practices were disrupted and destroyed by colonialism and apartheid. Some of you present here can confirm that apartheid undermined African heritage by destroying community structures through forced removals, fragmenting families and ancestral lands, and establishing an inferior education system focused on Bantu education. It suppressed African cultures, enforced segregation, and promoted the derogatory use of the term Bantu to dehumanize Black Africans and erode their identity. As government, we are actively working to restore the dignity of African heritage through initiatives like the National Policy for the Repatriation and Restitution of the Human Remains and Heritage Objects, and the current reburial of Khoi and San ancestral remains, aiming to correct injustices from the colonial and apartheid eras. Program directors, we are called upon to restore the erased histories of our heroes and heroines who died defending this beautiful land. It was on the dunes of the Cape that our African ancestors, the Khoi and the San, defended these lands against the Portuguese Viceroy Francisco de Almeida and his crew in 1520 at Table Bay. It was again in the same Cape that the Khoi and the San stood defiantly against Jan van Riebeeck in what became known as the Khoi-Dutch confrontation of 1659. We are reminded of the Eastern Cape Frontier Wars, which raged over a period of 100 years. History reminds us of the Battle of Ngome River in KwaZulu-Natal, the Bambata Rebellion of 1906, and many other courageous acts of standing against Western colonizing forces that took place across the length and breadth of our country in defense of our land and our heritage. We should also remember and teach the young ones about the wars waged by Sekhukhune of Bapedi tribe in the north, now Limpopo, or Limpopo province rather. These were a series of conflicts between the Bapedi people led by King Sekhukhune against the Boer-controlled Transvaal Republic, culminating in a final war against the British between 1878 and 1879. Sekhukhune was a determined leader who sought to maintain the independence of the Bapedi people against encroaching colonial powers. Program directors, these were not merely battles. They were forms of resistance that would later shape and determine the fate of the African child. Fellow compatriots, today we have an opportunity to pay tribute to the central role played by our traditional and Khoisan leaders, our kings and queens in the defense of our beautiful land and the safeguarding of our heritage. Throughout history, they have stood as custodians of culture, identity, and memory, ensuring that the wisdom of our ancestors is preserved and passed on to future generations. Their leadership
has not only safeguarded our territories, but also fostered the values of unity, dignity, and resilience amongst our people. Today, as we chart the path towards a more cohesive and inclusive society, we draw inspiration from their enduring legacy and acknowledge their invaluable contribution to the preservation of our heritage as a whole, as we continue to build a non-racial, non-sexist, united and democratic South Africa. Program Director, some of our traditional and Khoisan leaders who fought fearlessly in these wars were beheaded. Their skeletal remains collected as trophies and shipped out of the country to museums across Euro-Western countries. To this day, some of these sacred human remains of our worthy ancestors remain locked away as prisoners of so-called science in museum cupboards across the world, still awaiting their rightful repatriation. We are happy, Minister Mackenzie, that you have been speeding up this process. In this regard, I am reminded of the remains of Sarah Baartman that were returned from France in 2002. Her remains were repatriated to symbolize an end to colonial exploitation and the restoration of the dignity of Black African women. Through our repatriation and restitution program, we've begun identify institutions across the world where some of these sacred human remains are located, awaiting their return. Today, we also pay tribute to our living human treasures who are vital to the transmission of heritage, serving as custodians of knowledge, skills, and cultural practices. They guide our communities, enrich cultural experiences, and educate society on the enduring value of arts and culture. In particular, today, we honor Dr. Omar Katrina Esau, the last remaining fluent speaker of the critical endangered Ngu language, and one of South Africa's revered living human treasures. We are happy that she is here with us today. Thank you very much for being with us today. Dr. Esau stands as a towering figure, embodying resilience, wisdom, and the unbroken thread of indigenous knowledge. Through the wealth of her experience and teachings, we as a nation continue to draw inspiration and strength. Her life's work reminds us of the urgent responsibility to safeguard our intangible cultural heritage for future generations. As the last fluent speaker of the Ngu language in our country, and indeed the world, she carries with her the living memory of one of humanity's oldest languages, a Tlik language once spoken by the San of the Kalahari. With every lesson she imparts to present and future generations, she does far more than transmit words. She safeguards a profound archive of human experience and linguistic heritage. Her voice reminds us that when a language dies, a universe of meaning, memory, and identity is lost forever. It is for this reason that the restoration and preservation of our indigenous languages must remain central to our pursuit of restoring the dignity of those voices that were silenced and those languages that were suppressed.
We are happy, Dr. Esau, that you have started classes to educate the young ones. Minister Mackenzie is going to support you in that regard so that we don't lose this rich history. Ladies and gentlemen, earlier today we also had the opportunity to participate in the 1 Million Trees campaign of the Department of Forestry, Fisheries and the Environment by planting trees at Deyserdorp Secondary School. This campaign is part of the department's National Greening Project aimed at planting trees across the country as part of our collective responsibility to safeguard the environment. Today, Program Director, we were planting trees as part of planting 1.4 million trees across the country. The planting of trees project serves not only as an environmental intervention, but also as a cultural imperative, aligning living heritage practices with the principles of sustainability. It affirms our duty to ensure that the resources of our environment are preserved and protected for future generations. As government, we have also taken a step further by launching the Clean Cities, Towns and Villages campaign. The campaign aims to create cleaner, sustainable environments in all our communities, fostering job creation in municipalities and cities. It supports developmental goals by improving public health, safety, infrastructure, and promoting green energy investment to combat environmental degradation. The Cities, Towns and Villages campaign further protects heritage by creating environments that support the preservation and adaptive reuse of historic buildings and landscapes, and establishing a sense of collective place, fostering economic growth and social cohesion within our towns and cities. Fellow compatriots, the month of September also marks the second reunion of Robben Island ex-political prisoners, during which a wall of remembrance featuring the names of all Robben Island ex-political prisoners and 6 commemorative statues will be officially launched. Indeed, the story of our collective heritage is a triumph of human spirit over adversity. It is a story of the continuum of the past, present, and the future. It is a story of communities that, despite centuries of dispossession, division, and hardship, continue to rise to create and to preserve the wisdom of their ancestors for current and future generations. Most importantly, it is a story of resilience, of people who refuse to be silenced, who held on their language, their traditions, and sacred knowledge as acts of defiance and human dignity. This triumph is seen through the efforts of ordinary people from across the spectrum who safeguards our intangible cultural heritage against the tide of erasure. It is seen in our cultural practices, which affirm identity and belonging in the face of global homogenization. It is seen in our collective commitment to reimagine heritage as a force of unity, healing, and cultural diplomacy. As part of our efforts to come together as a nation with a shared goal of mending the scars of the past and addressing the deeply ingrained social and economic difficulties that the country faces,
the President has initiated a national dialogue that is open to all people. The national dialogue is a citizen-led process and is an opportunity for all South Africans to confront uncomfortable truths about our democracy and reimagine a shared future for South Africa when no one is left behind. The dialogue is a crucial platform for all voices, regardless of age, location, race, class, or culture, to shape the future of our democracy through meaningful, inclusive dialogue. Since the early 90s, South Africa has relied on such dialogues for conflict resolution and shaping our future. You will recall the Convention for a Democratic South Africa and also the Truth and Reconciliation Commission as examples. We urge everyone to engage in this process because as South Africans with diverse lived experiences, we each have a vital role in building the nation we hope for. As we celebrate our heritage, may this moment serve as a time of activation. Let it be an opportunity to reimagine our heritage institutions, not as remnants of a past era, but as beacons of possibility in a changing and globalizing world. Together, let us turn memory into momentum and heritage into hope for a new era of bold imaginings. Our collective responsibility is to draw pride and joy from our diverse cultures and heritage. Let us recognize and embrace each other while celebrating our shared destiny and the rich tapestry of our country's history, culture, and heritage. The duty lies with parents, community leaders, activists, teachers, and all change agents to proactively educate and inform the youth about our past and its significance in shaping the future. Promoting family values strengthen individuals and communities by providing ethical guidance, fostering social skills like empathy and communication, and creating a sense of belonging. When communities promote family values, they foster mutual respect, collaboration, and the building blocks for a healthy human development, resulting in a more cohesive and supportive settings for everyone. We must, program directors, also recognize and appreciate the contribution of partners in the social cohesion and nation building journey, such as the Moral Regeneration Movement, the MRM, who promotes positive values through the Charter of Positive Values. I had the opportunity to meet with the board of MRM led by Father Smangaliso Mkhachu, who also reminded me of the importance of the existence of such organization in molding the more and moral fiber of our society today. The MRM Charter, for example, provides a framework designed to tackle social issues and facilitate moral renewal by advocating for principles such as human dignity, equality, non-racialism, non-sexism, honesty, and family values, aiming to establish a fair and inclusive society which remain crucial to the holistic development of our nation. In conclusion, program directors, this is but one example
of the many organizations that are determined to make a difference and bring change that we as government and other sectors need to support. I therefore call upon all South Africans to reimagine our history and heritage, particularly our heritage institutions, for the new era, so that they may continue to add value to human development and serve generations to come. I wish all South Africans across the length and breadth of our nation, across the continent, and throughout the diaspora, a wonderful, wonderful Heritage Day. Baya danki, enkosi, siyabonga, inkomo. Hala, hala, Acting President, hala, hala. I want to thank the Acting President. Acting President, thank you very much for that powerful speech. President Wakariba Gimeta Mbulabulo ka siku ra namuntlha kusuka Oshron exifundzeninkulu xa le Western Cape ka ku tlangela siku ra wona ndhavuko karhi va kombisa leswaku siku ra namuntlha leri tlangeliwaka ku va ri le ku mukisa vaakatiko hi migingiriko leyi fanaka ya ku hlayisa mfuwo na ndhavuko ku tsundzuxa leswaku ka nhlengeletano ya matiko ya G20 leyi nga ta va kona laha tikweni va ta langutela na mindhavuko ya ku hambanahambana kusuka ka matiko lama nga ta va ma va xiphemu ka nhlengeletano va tlhela va bombe leswaku tiko ri fuwile hi tixakaxaka ta ku hambanahambana leti veke na mindhavuko leyi kurisaka ikhonomi no koka rinoko ka vupfhumba na ku tlhela va tsundzuxa leswaku tindzhaka kumbe mfuwo lowu va kona wu fanele ku va wu hlayisiwa laha tikweni ku vula leswaku vekiwe tindhawu to hlayisa mfuwo na ndhavuko leswi nga hlohlotele khale ka president wa tiko Nelson Mandela hi ku sumeta leswaku swi hlayisiwa na xaka lerintshwa ngopfungopfu vantshwa va swi tekela nhlokweni va tlhele va kombisa leswaku tiko ri tlhela ri langutela ka matshamelo ya vaaki ku lwisana vugevenga ku pfumaleka mintirho hi swin'wana leswi va ka na nkavanyeto lowukulu swinene loko swi ta ka timhaka ta ku hlayisa mfuwo na ndhavuko lava kombelaka mabindzu mihlangano yo ka yi nga riki ya mfumo ku lwisana swidzidziharisi na mintlhontlho leyi vaaki va hlanganaka na yona na ku lwisana madzolonga ya rimbewu va tlhela va kombisa hi timhaka ta ku va va languta eka milawu leyi khumbaka ka mafambiselo ya matiko ya misava na ku languta ka xivono xa tiko xa ku va ku fambisiwa hi ndlela leyinene ku tiyisa leswaku va ta languta ka tindlela ta matshamelo ya vaaki ku ta hlayisa mfuwo na ndhavuko no tlhela va tiyisisa leswaku nkarhi wa xihlawuhlawu wu vi wu kandziyela swinene no lahlekela eka mfuwo na ndhavuko hi ku tiyisa leswaku vanhu va susiwile lava tshama kona va yisiwa ka tindhawu tin'wana van'wana va fayiliwe miako leyi a va tshama ka yona leswi swi endleke leswaku van'wana va lahlekeriwa kambe va tlhela va bumabela swinene eka rixaka ra Khoisan hi ku tiyisa leswaku va kotiwa va hlayisa mfuwo wa vona na ku lwela ndzhaka ya vona na ku tlhela va tiyisa ku va va susa masalela ya van'wana lava va nga lahlekeriwa vutomi bya vona va vekiwa ka ndhawu ya kahle ya vuhlayiselo lava kombiseke ku va va bumabela na ku vuyisiwa ka man'wana masalela na ku bumabela holobye kusuka ka eka ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko ku nga Gaten Mackenzie ku va a ri ku pfuneteni matimba ku vuyisa masalela ya man'wana lava ya va ka kona eka matiko yan'wana lava nga lahlekeliwa hi nkarhi ya nyimpi lava kombiseke na ku va va hoyozela ka hosi ya rixaka ra Bapedi ku Asikhukhune hikuva un'wana la a lweke swinene ku ta hlayisa leswaku va nga susiwi ka rixaka ra ka vona ka ndhawu leyi va tshamaka ka yona va tlhela va bomabela swinene eka ku va ku ka misinya leswi ku tiko hinkwaro ku byaliweke misinya yo ringana kwalaho ka 1.4 wa miliyoni lava tiseke timhaka ta ku hlayisa mbangu hi ku yoyozela swinene eka ku va madoroba ya basisiwa no hlayisa mbangu na ku tsundzuka eka vabohiwa lava a va pfaliwe ekhotsweni Robben Island hi ku tiyisa leswaku vaaki va tlhela va kombeliwa ku nghenelisana ka minjhekanjhekisano mexani mikanerisana rixaka tanihi ndlela ya ku ta vana ku ta na tindlela ta ku ta pfuneta rixaka
eka ku lwisana na mitlhontlho leyi vaaki va hlanganaka na yona. Hi komisa hi leswi va karhi va vulavula eka siku ra namuntlha xandla xa President Paul Mashatile. Hi ndlela leyiwani hi ta teka tintambu hi ti vuyisela eka Khalanga Pet Mathebula ka nongonoko wa Afrika wa vulavula, kambe Winnie Cancer ka vahumelisi va nongonoko, Yufin Mabunda amoyena ku ri na Ntwano Vuma Mchina ku na Bongani Baloyi vahumelisi nkulu, Wisani Manganyi Tsunukani Nkula na Tinyiko Maringa mfambisi wa tiko wa Shetleli Costa Mtomeni. Mina ni manyika hi mpita Ernest Timbani. Hlekani. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Musumbuluku ku fika ra Ravutlhanu 12 to 2 ni Hlekani. Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Hlekani mixero Munghana Lonene FM makomba ndlela na ku hlekanisa kwalo nga yingisela xiteji lexi ri koho eka nhlekani lowu hi ta ka wena hi ri la a Bapedi Royal Kingdom a muhlaletsi a fita Mutubatsi municipality le ka xifundzantsongo xa Sekhukhune Limpopo Afrika-Dzonga eka hikwako amukela mingiselo me wa ku pfulela ku xiyanimoya. Mina ni Khalanga Pet Mathebula ni ngona risima wa jimo xitlangwa xingirtano wa cecana makunelo wa ndandadzi hi ku tisela nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula andhaka loko ta va utwe mbulavulo wa president wo khomela hala tlhelo xandla xa president tatana Paul Mashatile a va kha va vulavula ka ntirho lowu kha wu ya mahlweni kusuka le a xifundeni xa Kapa Vupela dyambu. Ke namuntlha hina hi tela hi ta ku tisela nongonoko lowu hikokwalaho ka ku va hi rambiwe hi premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba lava va lava ku vulavula na vaaki hi ndlela yaleyo. Kambe ka nongonoko sweswi ku fike mbulavulo hi hosi ku nga Queen Hlabogadi Phahle lava va nga le Gana Batho wa bobedi Manyukuthular se hi vo va nga le ku vulavuleni sweswiwani la ku ringeta ku twa ku ni nga swi kotake ku va tisa laho hi nga ko i kota ku twa ku va ri yini kambe wa swi twa ku va twalela kule ngopfu hi vo va nge le ku vulavuleni hi vo lama va nge le ku yiseni hungu rorolero emahlweni loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni. Langutela mbulavulo wa Dokodela Phophi Ramathuba leswaku hi ta kota ku twa ku loko va kha va vulavula na rixaka va kha va langute ngopfungopfu ka xifundza xa Limpopo va ri yini loko swi ta ka timhaka leti ti fambelanaku na timhaka leti ti fambelanaku na ntirho lowu hi nga ka woho eka nhlekani lowu hi nga ka wona hi ndlela yoyoleyo. I nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Se nteri ku nga ri khale hi ta twa premier va kha va vulavula a ni ku ni la ta twa leswi swi nga le ndzeni kambe hi va ni kuma mbulavuleri wa vo premier a pfa a vulavulanyana kantsongo ka leswi hi nga swi langutelaka ka siku ra namuntlha. Sweswiwani ka ha vulavula va vuhosi a ni ku ni la ta ku tisela vona amoyeni kambe mpfumalo wa vo wu le hansi swinene kambe tatana Thilibali Moaba khale ka mudyondzisi hala ka Magona hala hi vo va lava ku vulavula na n'wina va hi byela ku siku leri ra namuntlha leri ka voho tanihi xifundza kusuka hofisini ya premier ku ta va ku kha ku langutariwe yini hi ndlela yaleyo. Ntema mi ni twa kahle kwalano big to big nhleka
Abari wa mintimela tindleve ta mina. mane tloseni Ya na kuthi. a di leswa ma swi tivi khale mi swi tsukirile La ku sikhoma la. La ku phothozela kahle ni ngetela volume ya mina. ya Yeah. big team hi rhambela namuntlha kusuka ka hofisi ya premier a Limpopo dokodela Phophi Machuba ku hi ta va na ntirho lowu mi lava ku fikelela yini tanihi xifundza ku va hi va na ntirho wa muxaka lowu Lexi xi nga xa nkoka swinene eBootpath i ku loko hina exifundzakulu xa Limpopo ma swi tiva ku ri hi fortunate swinene because hina ti-culture to tala hina tradition to tala loko mi vulavula hi Vatsonga Vachangana vulavula hi Vavenda vulavula hi Vapedi vanhu lava va tshama swin'we ku hava mpfitlutano wun'wana na wun'wana mara ku va na ku twanana eka vona van'wani va endla swa vona mara lexi nga xikulukumba hi ku hi ha kota ku va ndhawu yin'we hi kota ku kombisana ndlela hi ri ndhawu yin'we so namuntlha premier va ta va kha va endla leswiya hi ku a hi tlhontlhoteleni kahle hi ya mahlweni hi tinyungubisa hi ndhavuko wa hina Yeah. and lexi nga swilo xikulukumba ngopfu loko ni vona Phethe a ri Mutsonga a ri Muchangana ambale the way ambala yona loko ni vona Muvenda ambale the way ambala yona vona Mupedi ambala the way ambala yona swi komba ku ha kota ku amukelana ha kota na ku va hi ku leswi Phethe a nga swi endla namuntlha swi kahle and hi kota ku dyondza from Phethe mara lexi kulukumba hi ku hi nga chavi eka history ya hina mi ta swi tsundzuka ku ri ku na vanhu vo tala ngopfu va nga varhangeri va eka tindhawu to hambanahambana Yeah. vanhu lavaya a hi fanelangi ku va hi va rivala hi fanele hi famba na vona so ku endlela ku na vana va hina va swi kota ku va tiva ku ri Phethe a ri muhaxi wa radio yo karhi Phethe a ri manager ko karhi Phethe a ri ndhunakulu kwihi na le kwihi Yeah. so leswiya hi swo swi endla ku ri hi tiva ku ri hina na loko hi lava ku aka ku ya mahlweni hi aka hi ri na swilo leswi mara hi marito man'wana swi vula ku hi fanele hi tiva ku hi suka kwihi ku ndlela ku hi kota ku hi vona ku aka ku ya mahlweni hi endlisa ku yini aha that's why ku ri na ti-museum leti hi nga na tona hina eka exifundzankulu xa hina xa Limpopo Yeah. loko mi langutisa kahle loko mi ya eka ndhawu to fana na va Thohoyandou a hi sunguleni eka Tsonga ku na Tsonga crawl Yeah. loko ma hi tsundzuka Yeah, Loko- hala va Eland. ava Eland hi kova ndhavuko liya vanhu lavaya va yi preservile ku ri loko mi fika laya va ta mi dyondzisa kahle ku ri hi Changani hi Xitsonga hi endla njhani ku munhu loko a nghena mutini leswi a swi tirhisaka ku dya leswi a phamelaka ka swona leswi a nwaku hi swoho loko a lava ku nwa mati kumbe u lava ku nwa madleke kumbe ncini na ncini so swi leswi hinkwaswo so swilo leswi hinkwaswo Bootpath loko vana va hina va nga swi koti loko vana va hina va nga swi tivi swi ta hi karhata ngopfu n'wana namuntlha loko ri laha na premier va ta va kha va byela ku vana vantshwa va hina ku ri hi nga lahli ndhavuko ya hina loko mfana a hlangana na vanhu vakulukumba khale a wu teka xidloko i hluvula u hluvula xidloko u hluvula u ta ximbala loko va hete ku vulavula na wena u ri kule na vona na loko munhu papa wena va ku vitana ekaya a wu fiki ku jujuru u yima hi milenge u tshama u khidzama hansi va vulavula na wena ene xo karhi a wu va hlamuli va kha Va ha ri ku va ha ri ku vulavuleni. vulavuleni so ndhavuko leyi loko ho yi lahla hi ta va na problem yo ikulukumba ngopfu na mitwa hi rindzele ku lava ku ta twa ku premier va ta ku yini ka makhensa swinene big t ku va mi tile mi ta vulavula na hina mi hi nyika xifaniso xa leswi hi nga swi langutelaku ka siku ra namuntlha so loko mi vulavula hi Magona hi kambe mi dyondza ku ka magona a va ku yini xikolo lexi Magona magona primary Magona primary Eh, ni tiphine ngopfu laha Yeah. ni tiphine ngopfu kambe mavhale ya ku ri yini hayi valiya a ku ri Ford later ya ta a ta ndliwi ne a ta a ta ndliwi mara hi suka Mara kule hi va hi suka hanyile. kule Hi the hanyile. only big boy in town
sa tobing sa romgana lona FM ba wa bulana bona nkulukumba Thidibali Muaba ba vulavula kusuka ofisini ya Premier wa Xifundzakulu Dr. Phophi Ramathuba ndzi ri nda ku ta teka mbulavulo wa Premier Tree no wu yisa moyeni hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani ka ha vulavula va vuhosi hi yo mhaka hi nga se kota ku va hi teka mbulavulo wolowo ku nga ri khale ta hi twa mahungu ya misava ivi kusuka kona ta vuya hi yisa mahlweni na nongonoko wa Africa wa vulavula hi tere ku tisela wona Tree kusuka haleni a Bapedi Royal Kingdom a muhlaletsi le fita Kgomo Tubatsi municipality hi laha hi nga kona eka xifunantsongo xa Sekhukhune hi ndlela yoleyo ni pfumelele mingisero wa mina ni ku byela ku ri ha langutele ku twa mbulavulo kusuka ka Premier Dr. Phophi Ramathuba loko swo famba ku ya hi laha hi nge le ku tirheni ha koho nta wu teka mbulavulo walowo ni ku wu xisela wona moyeni Tree hi ndlela yaleyo handle ka loko kumbexani vo pfa va nghenisa tin'wani tindzimi leti kumbexani van'wani va nga ta ka va nga titwi kambe leta laha Limpopo hinkwato ha swi tiva ku matitwa leswi vulaka ku loko va ka va vulavula hi toho hi ta kota ku va hi ku yisela swona amoyeni hi ndlela yaleyo a hi kumeni mahungu ya misava na bonge n'wamungwana Timaluleke hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka sweswo i nhlekani xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula eTshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vuyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wamungwana Timaluleke Khensile Khalanga kuseriwa nkarhi mwingiseri lawa mahungu ya awara ya n'we inhlekani ku langutisa eka hungu leri ri nga rhanga emahlweni President wo khomela Paul Mashatile u vula leswaku ndhaka i masungulo yo aka vumundzuku bya kahle hi matlhelo yo hambanahambana lawa ya katsaka na swa thekinoloji na ikhonomi nhlokomhaka ya nan'waka ya ndhaka Reimagine Our Heritage Institutions for a New Era migingiriko ya namuntlha yo tlangela siku leri yi langutisa hi ndlela leyi vanhu va tirhisaka kona ndhavuko laha va yaka emahlweni va angula eka mahanyelo ya vanhu na mintlhontlho ya swa thekinoloji Mashatile u andlarile mbulavulo erivaleni ra mitlangu ra Bridgeton eWoudtshoorn eWestern Cape. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience. This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. Jara 22 wa malembe vukhale ro huma emugangeni wa Phokwane ehandlenyana ka Jenfers Limpopo le ku tinyungubyiseni hi ku hlayisa no vuyisela ndhaka exikarhi ka vantshwa loko Afrika-Dzonga ri ri ku tlangeleni ka siku ra ndhaka Witness Muhula u le ku dyondziseni ka vantshwa leswaku va amukela mindhavuko ya vona tindzimi na mfuwo sweswi una 27 wa vana vo huma etindhawini to hambanahambana ta le makaya ku va dyondzisa ku rhandza no amukela ndhavuko wa vona. To me, heritage means where we come from. And one thing that I'm doing to make sure that I preserve and promote it is that I'm running a non-profit organization which intends to make sure that the younger generations, they are away from the streets and focus more on knowing where they come from and where they are going. Because if you don't know your heritage, there is no way that you will know everything that comes in the future because we are built from where we come from. kasi loko swa ri tano vantshwa van'wana lava ku nga xiphemu xa nhlangano wa Muhula va vula leswaku leswi swi pfuna ku va va twisisa mindhavuko yo hambanahambana leyi nga kona etindhawini ta tiko. It's been teaching us about the heritage. Many times when we model, we wear our heritage clothes, and that teaches us to know that what our elders were wearing. I will just thank my mentor because he taught us to know where we came from and know our roots. Our culture teaches us, the youth, to respect it and teaches us how to implement the same culture that we learn from the elders to our younger ones.
eka mahungu yan'wana xandla xa president wa vandla ra Patriotic Alliance Kenny Kunene u vula leswaku a nga vilerisiwi hi muyimelakulangwa wa vumeyara eka masipala wa doroba ra Joni wa vandla ra Democratic Alliance Helen Zille. Leswi swi va kona endzhaku loko vandla rakwe ri n'wi basisile ri kombisa leswaku a ku na xo hoxeka a nga xi endla endzhaku ko kumeka endlwini ya muhehliwa wo dlaya Katiso KT Molefe. Endzhaku ko n'wi basisa vandla ra PA ri n'wi hlawurile tanihi muyimelakulangwa wa vumeyara eka doroba ra Joni. Kunene u vula leswaku Zille swo boha tsandzeka ku humelela tanihi leswi a nga tsandzeka vantima lava va tshamaka emalokixini eCape Flats nkarhi lowu a ri meyara. The DA insulted the residents of Johannesburg to bring an old age home to come and lead Johannesburg when she failed in Cape Town. She was the mayor for the suburbs. She was not the mayor for Gugulethu, Khayelitsha, Michelle's Plain. She was the mayor for the suburbs. So she wants to come here and be a mayor for Sandton and Gauteng. The people of Johannesburg trust me. From Orange Farm, Soweto, Alex, Diepsloot, Cosmo, Midrand, Sandton, Gauteng, people have been saying, we saw your work and your energy, your political will when you acted as the mayor. Please, can you stand as the mayor? We'll vote for you. So there is that confidence in Kenny Kunene because of what I have done. Mashaba, Helen Zille, they've been mayors before. What have they done? They've done nothing. Kulangtiseka unguretelela ndawo ya Polokwane tindhawu tele kusuhi eLimpopo ti langutanile na swiphiqo swa nkayivelo wa mphakelo wa mati. Muvulavuri wa masipala Thipa Silala u vula leswaku swiphiqo swi vile kona hikwalaho ka swiphiqo swa gezi etindhawini to hlayisela mati ta Lepelle Northern ku nga Ebenezer na Olifantspoort. Silala u vula leswaku swiphiqo swa gezi swi kavanyetile mphakelo wa mati edorobeni ra Polokwane. Masipala u vula leswaku wu ta tirhisa makungu ya wona ku va va antswisa ku kayivela ka mati etindhawini ta Polokwane ta le kusuhani. Hi ku hela ka mahungu ya hina ya awara ya 1 kasi ku langutisa eka hungu ro hetelela president wa Khomela Paul Mashatile u vula leswaku njhaka i masungulo yo aka vumundzuku bya kahle hi matlhelo yo hambanahambana lawa ya katsaka na technology na economy. Inhlekana mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wana timaluleke. Hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Kusuka eka minongonoko leyi tiselaka mafenya ku ya eka minkarhi ya nhlohlotelo, SABC TV license ya wena yi endla leswaku swilo hinkwaswo swi koteka. Layisense yin'wana na yin'wana leyi hakeriwaka yi seketela mintsheketo ya laha kaya, titalenta ta xiyimo xa le henhla na minongonoko leyi akaka vun'we eAfrika-Dzonga. Hakela TV license ya wena namuntlha. Nghena eka tvlic.co.za kumbe u ya eka muxavisi wa le kusuhi na wena. #NewScreen, New Story. Hi ri swin'we hi endla leswaku swilo swi humelela. #XMA20. Best Xitsonga album EP of the year. Hi lava va yimela ku langwa. A. Shongi Shibuya. B. Ntombi ya N'wagaza Mananina. C. Sina Mphaka ni ta humelela. D. Soli Makamu rirhandzu ra timovie. E. Bliss Boy Fanaka Gaza. F. J John the Big Baby Shitlhabi. G. Mr Post Munhu Wensena. H. DJ Mumba Magoji Mambiri. I. Tammy Boy ndzi tlangela mani. J. Isawatiko ndzi hlawule yena. Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito album leti ra nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025. Munghana na FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #XMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality.
Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Loyi a alanaka na timhaka ta BEE i lwa na transformation ya ikhonomi ya tiko leri. I lava ku ta vula ku ri vanhu va fanele va continue va tirhela vafazeni na vafamponere emapurasini. Vanhu va ka hina va nga vi na ti-business hi ndlela yaleyo political party a yi nge swi koti ku tirha na yona hi ya mahlweni. Hikuva a ho tsakisiwa ku va ka GNU for the sake of a GNU. Ku na tinomboro tin'wana ni nga ti twisiseki laha ti vulavulaka hi timhaka ta ku xanisa hi timhaka ta swa masangu ve nge ri tiphesente ta kona ku ya hi n'we mi nge ti tlakuke hi kolomi ya ka 55 wa tiphesente ku ndle ka yini la kasi lava va tshikaka va xanisiwa hi swa masangu va ri endleleni kumbe va ri eku fambeni hi kona hi tshikaka hi vona ku va na ku tlhandlukanyana. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. inga 8 minutes ntsena phela wara ya 13 nangona ko Africa wa vulavula ntera ku tisela wona chick so galeno abapedi Royal Kingdom mo Hlalitsi le fita go motubatse municipality ala ka xifuna ntsongo xa ka Sekhukhune mbatweli tatana Big T ku nga tatana Thilivali mwaba va ka va nyika xifaniso xa hila swi nga na nkoka ko ku va hi tiva lomu hi humaka ko leswaku hi ta kota ku tiva ku hi ya kwihi ndlela yaleyo se leswi hi nga langutana na swona eka nhlekani lowu loko hi ku tisela nongona ku Africa wa vulavula minxero Munghana Lonene FM a ni ku ta mi twisa mbulavulo lowu nga le a xitejini leswaku hi ta kota ku twa ku president premier loko va vulavula va ri yini kambe lava nge le ku hlanganiseni tintambu swi tikomba swi kha swi va tikela swinene ku va hi kota ku twa ku kahle kahle ku endleka yini twana se va lava va nga le ku vulavuleni i MEC wa ndawulo ya rihanyo eLimpopo MEC Diketseng Mashego lava nga le ku vulavuleni va tivisa xivulavuri xa siku ku nga premier Dr. Poppy Ramathuba se hi vo lava va lavaka ku va va tisa mivulavulo kumbe mbulavulo wa muxaka wolowo loko kha hi languta ka ntirho lowuwani ta ringeta ku vona ku hi nga va kota ku va kuma hi kota ku va tisa moyeni mi kota ku twa ku va ri yini ku ya hi laha va nge le ku vulavuleni ha koho hi ndlela yaleyo loko swi tsandza hi ta va kha hi ya mahlweni hi kuma van'wana lava hi nga ta vulavula na vona hi ndlela yaleyo ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi yisa nongonoko Africa wa vulavula amahlweni swo vula ntsena ku lava va nge le ku hi hlanganiseleni tintambu hi vo va nge le ku tikeriweni swinene loko swi ta ka timhaka ta hi laha tintambu ti hlanganaka koho ku ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta leswi a hi fanele hi swi kuma ku ya a moyeni hi ndlela yoleyo mani ringeta nakambe ni twa ku hi nga va twa ke kusuka le xitejini va ha ya mahlweni va va tivisa loko va ha ya mahlweni va va tivisa hi mani amukela executive mayor wa xifundantsongo xa Vhembe i Councillor Frida Nkondo loko ni va vona na mbilu ya mina yo relele hayi va bombile va mbale na ritomo ra tsiye hambi ma swi tiva ku ritomo ra tsiye i yini kambe va bombile swinene executive mayor hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi twa ku siku ra muxaka lowu ri vula yini ka voho tanihi munhu ri vula yini ka voho tanihi executive mayor ri tlha ri vula yini ka vaaki ve le Vhembe na Limpopo hi ku angarhela hi ndlela yaleyo executive mayor nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ahe muhashi na vayingiseri va Munghana Lonene hi hlanganile namuntlha la a vapedi Royal Kingdom mi bomba mani hi bombela rero mi ri langise ku yini bombo leri ra namuntlha hi leswo ni vone ku leswi hi nga la ni tikomba ku executive mayor va xifundantsongo xa Vhembe va amukela ndhavuko wihi na wihi mani vona ku ni mbarise ku yini se kambe ritomo ra tsiya i yini muhaxi ni twe hi n'wina n'wi ma swi tiva muhaxi
bombo ntiyiso executive mayor Khensani swinene a hi languteni ka siku leri ri vula yini leri siku ka n'wina tanihi munhu hi nga se fika ka ku tanihi executive mayor na vaaki ku angarhela tanihi munhu siku leri muhaxi ri vula timhaka tikulukumba tanihi mutsonga ku ri karhi namuntlha ni hlangana na tixaka ta ku hambanahambana swi komba ku ni mutsonga mara ku na tixaka tin'wana leti hi faneke ku va hi tivana hi va nchumu wun'we tanihi vana va Afrika-Dzonga na kwala Limpopo na kwala ka xifundzantsongo xa Vhembe kwala ka ku mukelana kwalano hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku hi minkarhi hinkwayo ku vulavuriwa hi sweswo ku hi hambanile hi maendlele kambe ha sindziseka na ku swa fanela ku hi va nyandza yin'we swa fanela ku hi va nyandza yin'we muhaxi ho hambana swi tiva ku hambana mara ku hambana ka hina a ku endli ku hi nga amukelani hi fanele hi amukelana ni amukela swiambalo leswi ambariwaka hi rixaka rin'wana na vona va swi tiva ku xibelani i xiambalo xa Matsonga Machangani hambi swakudya hi amukelana van'wani va dya leswi hina hi nga dyiku ma swi vona nyana se vula ku hi fanele hi amukela ku hayi loko van'wana hi swi hlonipha loko van'wana va dya tithongolipa a va dyi va hlonipha na lava dyaka swivungu a ni veri hi dya swivungu maxonja van'wana loko va swi vona va chuva na miri mabundu mara hina i swakudya swa kahle hi tlhe hi kuma ti-vitamin na ti-protein se sweswiya swi lavi hi dyondzisana hi swi tiva hi kota ku amukelana hi tlhe hi swi tiva ku hi respecta ku loko loyi a dya thongolifa hi ku van'wana va dya majenje tiyana hinkwaswo ma swi tiva swakudya leswi swa khale maxi hi swona leswi swi endlaka ku vakokwana wa hina va hanya malembe yo tala va nga ri na mavabyi loko mi kha mi vulavula kutani van'wani va le ku vileleni sweswi ve ri ongeti lava vantshwa va le ku saleleni ndzhaku ka ku tiva mindhavuko na mintolovelo leyiwani i nandzu wa mani ku va va kha va salela ndzhaku ku nga va ku ri ku lava hina hi nga kona ku nga khalenyana hi ri koho na n'we mi nga khalenyana mi ri koho mi a mi le ku ndleni ntirho hi ku enela ku dyondzisa kumbe ku hundzisa vutivi lebyi ka vantshwa swi nga va swi ri swona swi nga va swi nga ri swona mi kuma ku nghenelela ngopfu swa manguva lawa mi kuma ku vona va lava ngopfu swa sweswi va rivala ku va huma kwihi se swo lava hina hi koka masokisi muhaxi hi vona ku hi va na mitlangu ya ku hambanahambana a swikolweni hinkwako lomu hanya kona na le ka mimasipala hi va na ti-competitions muhaxi ku lavantshwa va swi vona ku i va huma kwihi loko ho ka hi nga endli sweswo ndhavuko wa hina wu ta lahleka phela mina la nhuma kona mahaxi a swi chavisa ku tikuma u vuriwa Mutsonga Mchangani le ni nga kulela kona ene a wu ta xin'wana na xin'wana va ku cold drink eMachangani mara sweswi a swa ha ri tano na ha tinyungubyisa ku va hi ri Vatsonga Machangani ene a hina futhi va pfuna hi swa mihlovohlovo va dyondza ka hina ma swi va hi ta hi mbala ku saseka no ya Khensani swinene mi hetsela mi ku yini ka lava va nga ri ku kona la lava vo ngo va ku yingiseleni ka nkoka wa ku va xiphemu xa mintirho ya mixaka lowu loko yi tshika yi kunguhatiwile ka tindhawu tihi kumbe tihi teti va ku va ri ka tona n'wina mi nga ri ku kona makayela laha hi le Sekhukhune a fika Kgomo Tobatsi ma tiva ku saseke ngopfu we are a rainbow a nation ni vona vanhu vo tala kwana va xifundza xa Limpopo ma tiva hi hambale swiambalo swa ku hambanahambana micino leyi nga kona a na ha vuli hi le ku tiphineni hi micino hinkwayo ene lexi tsakisaka i ku micino hinkwayo leyi nga kona Limpopo ya kumeka laha hi nga kona ni tsundzuxa n'wina vahaxi ku hambana loko hi nga kona a ku endli ku hi hlanganisa hi va nchumu wun'we hi va Limpopo wa hina ha swi tiva ku hi na tindzimi ta ku hambanahambana ha swi tiva ku a Vhembe ku na tindzimi ta hambana hambi ku ri kwele Mopani muhaxi mi nga kona tindzimi ta hambanahambana na swiambalo swo hambanahambana na hinkwaswo mara a hi tiveni hina leyi huma kona Vhembe hi tlhela hi va na tindhawu leti ti hi tsundzuxaka timhaka ta vakokwani ti-ancestors hina va Maphungubye Heritage Site muhaxi hi tlhela hi va na ku na swihlamariso swo tala leswi swi lavaka ntiwako ku na kun'wana ka ribyi ro hefemula ro hefemula sweswo taniya vana va hina va fane va swi tiva hi ya va kombisa va nga tshiki ndhavuko na loko swi ri kona leswiya swa manguva lawa a va voni ku
va hlohlotela ku va tikomba ku mindhavuko ya vona hi hina ha compromise hambala swiambalo leswi hi kombaka ku hi vanhu va rixaka ro karhi na swa van'wana namuntlhani va swivona na respecta na xixima swiambalo swa van'wana hi leswi namuntlha hi nga hlangana na swona to celebrate this heritage differences hi vakumwe. Executive Mayor Khetsile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomo muhaxi na mina ni ri xandla ehenhla ka xin'wana. Okay. Isaswo mingisero Mganalon FM i executive mayor wa xifundzantsongo xa Vhembe lava hi bulaka na vona va kha va hetisela tlhelo rin'wana n'wina mi landzelaka swiyenge swa mabulu swa Mganalon FM swi landzeleleni mi ta swi vona ku va bombe hi ndlela yi executive mayor hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku va va xixima matshamelo na maendlele lawa ya fambelanaka na timhaka ta ndhavuko werhu eka siku leri ra ndzhaka ra Afrika-Dzonga se sweswi a hi tweneni premier hi twa ku swintsongo leswi hi nga kota ku swi twa ku va ri yini ra bona gore re ka thoma kae if re sa thomi mo dilo di thomileng gona mo ga re bolela ka Bapedi Kingdom re bolela ka Sekhukhune ha o bolela ka Kgoshikgolo Sekhukhune o bolela ka motsemogolo wa Tšati. That is why le re bona re lefa re tlile mo lena setšhaba sa Motlhaletši setšhaba sa Maruteng re nyako le ruta le go le botša gore le tšwa kae re nyako le botša gore lebitšo le Sekhukhune a se lebitšo la o nyatšiwa Sekhukhune Kgošikgolo ya rena o re dirile se re leng sona o thomile Sekhukhune wa mathomo go lwa le maburu ba etetše pele ke Beggars a ba fei o lwanne dintwa a lwela naga e ya borena bjanong bogwabo ba borena ke naga e le bonang fa. That is why o mongwe le mongwe o tshwantse a hlomphe naga a gona bogwa ba o phala naga ke wona mabu a re lwelang gona ke yona bogwa ba mathomo bo bo tshwanetse bo hlomphiwa. That's why le lena re le bitšang beng mabu lena magoši a lena ke kwa botlhoko ga ke bona le sega distene le fa batho for nothing. Ha o sega distene o no fa batho ba no tla ba tswa mo ba tswang gona o rekiša mabu o rekiša maitsapo o nyenyefatša lebitšo la Kgošikgolo Sekhukhune ka gore mabu a o na le ngona o a lwetše a re a hwetša mahala ba bantši ba tlhokofetše re lwela mabu a borena. So ngwaga o re tshwanetse re focusa ka go hlompha tšona dimpho tše re di filweng ke bo kgolokoko wa rena. Ngwana wa gae Sekhukhune wa bobedi le yena o tšweletše pele ka ntwa e ka bo 1950s ga ba setše mmušo le wa maburu o nyaka gore re be le di-Bantustan a hana ke ka mokgwa Mamotlhalekwa re dumedišana re re Sebatakgomo se le no kwang batho ba bolela ka sona ebile movement o mogolo wa o lwantšha maburu. Ha re bolela ka Sebatakgomo re bolela ka mašole a rena re bolela ka bo Elias Motswaledi re bolela ka bo Kgwana Nkadimeng re bolela ka bo Flag Bushielo le Mmamotla re sa nyaka masaledi a gae gore ba lapa ba kgone go tswalela tima ena. Ha re bolela ka Umkhonto Wesizwe ke bolela ka Umkhonto Wesizwe wa mannete e seng mokgatlo wa motho ke bolela ka Umkhonto Wesizwe wa mannete ole o thomilwe ka lebaka la gore ba bone Kgošikgolo Sekhukhune wa bobedi a lwa dintwa tšele
tša sebatakgomo le bona ba tla ra ba le yona ntwane AK47 ba ba di tsebang ba bolela gore e thomilwe go boniwa mo ka kgošikgolo sekhukhune wa bobedi. So le tlo kwešiša gore re ka se bolele ka heritage, re ka se bolele ka freedom day, re ka se bolele ka go ba free ga batho ba borena, ra se bolele ka magoši a rena, ra se bolele ka kgošikgolo sekhukhune wa bobedi, ra se bolele ka makhado tirwa bosiku tša ramabulana, re ka se bolele ka freedom ra no bolela ra se bolele ka ba ba re etetšeng pele ba ba lwaneng twa tša mannete tša go lwa le maburu kua morago. So letšatši le re tshwantše re le berekiše go dula le bana ba rena, re ba rute le rena ba bagolo ba nako e ne re ruta history re sa le ko sekolong, ba re ruta gore Vasco da Gama discovered the sea road to India, as if ne go sena batho ko India before yena eya. Le Jan van Riebeeck a fihla mo Afrika Borwa ka 1952 a kry-a dithaba di sena batho, o ba hweditše batho ba dula fa. Ke nako ya gore a re ikgantšhe ka go ba rena, re ba botše gore liberation e tšwa gole e tšwa ko morago kwa. So nna ke re gomme motswadi wa ka ha ke tlile le malekgotla phetiši ba exco e ya correida jaanong ha exco e correida ke nyaka go ikgapa, ke nyaka go dikomita, ke hlompha borragolokoko ba rena, ke hlompha bogwa ba rena, ke nyaka go bona badimo ba rena, ke nyaka go bona ke robatša badimo ba rena, ke robatša memoya ya bo Sekwati, ke robatša memoya ya bo Thulare, ke robatša memoya ya bo Sekhukhune, memoya ya bo Makhado, memoya ya magoši a rena ka moka wona, gore ba robala ke ga ba ka bona that Liberation War Route Museum e ba gona mo ga Sekhukhune, mo motseng wa Tšate, mo Maruteng, mo Mohlaletse. Mera wa rena Hlabirwa ufa, mera wa rena Hlabirwa wa nkwa kere ke nyaka go bona ka gore wena ke a tseba gore energy ya o tshwana le mopremia wa hao o na le yona, ke a tseba gore mme motswadi wa rena, mme motswadi wa rena, mme Mogaliadi rato le a na leng lona mo batho ba Sekhukhune ke le legolo, ke a tseba gore molekgotla phetiši wa dipapadi borwa le setšo sa borena le yena o a kwešiša taba tše ke bolelang ka tšona. That's why ke le committee ke re a se kgale maloba re ile ko Namibia ke na le molekgotla phetiši mme ke kana Sebanda, ke na le molekgotla phetiši Re Matibe, re ba bone kwa batho ba Namibia gore ba na le di-shrine tša go bolela ka history ya bona. So history ya rena ya ntwa ya Sekhukhune o a kgone go kgobakantša magoši ka moka, a ba ruta gore mathata re a kgona go a ntwa re a di fenya ha re bopane re le ntwa e teng. Ha le kwa ka mokgatlong le wa rena ba bolela gore bedi bo kopane, se faction ke slogane sa kgoši Sekhukhune sa gore re a kopana, ha re ka kopana ntwa re a di fenya. So ke nyaka o le bona le establishitše museum o, ene le fa term gore ke ska ba ka fologa mo setulong before re ba le museum o, ke performance agreement. Ha ba ka palelwa le tsebe gore ditulo le maemo ba ba o appointiwa ke tonakgolo go fedi. Ke a announce mo pele ha motswadi wa ka ne le kwile motswadi wa ka o setse a nretile a gapo le moloko a nyaka o bolela selo sa se diragale. What the premier pronounce a ke re speakera ke posi
it's policy, it must be implemented. Re nyako e bona e ba gona. Hona bjanong ha re lebelela kwa re na boni malapa ka kwa Polokwane re na le bakoni malapa le kgonang le no bona history ya Pedi gore ba tswa kae. Re na le Maphubye museum ka kwa Bembe. Re na le gape museum Sorini village museum kwa Thohoyandou. Re na le yona Polokwane art museum. Re na le moti wa open museum ka kwa Mopane ka mo Sekhukhune. Re nyaka our liberation war route ibe gona le bana ba Sekhukhune bana ba Limpopo ba tle ba tsebe a history ya bona. A re bolele le batho ba Sekhukhune go nyako ba khatlisha. A re bolele ka gore re tho fortunately re se isa le ngwa o futlang. Ha re sala di kgethong re tshwantse ke ba ke tsebe gore ha ke tla mo ke setse ke le botsa gore museum o di planet di tla kae. Nka se boye mo ka tla ka dipitsa tsa gore re nya go ba le museum. Ke boletse Mmamotla o fedile HOD o ona fa re mo ite maabane. HOD ke task ya Matomo re nya go bona museum ka mo Sekhukhune ke o bitsa until di tsenelela. Mme o boletse mo na matsu ya mabotse a boletse na go mmetswadi a ela mani a laya ke ne ke lutse ke nnagana go diwa maphelo ga ikwa sone ya mathata ao a dinki ba etse ka malu ba no tshaba go le botsa gore ka gore bona ba bolela go boholo a kere mara nna ba re ke a dumelwa go bolela taba pha straight ba tla correcta if ke dirile phoso. Nna ba no tshaba go le botsa gore le a le sa di gole ne re budisha se di le rata house no krea pay o nagana braai pack o a tseba braai pack e mara serope sa ona se lekana le saga o iputsishe gore se tlile bjang di pieces tša di braai pack ke tšekana ke di injections ba tlhabi go e Mmamotla go e ba le bana tša injection tša gola within a week ke go godile na eja le ja mretši le bola le persona malwetse cancer beke le beke re boloka batho ka cancer a le botsa le Saturday yona e mo Limpopo re tla ba re boloka batho ba go feta 10 le ka la malwetse a cancer malwetse a ne ba sena ona bo Sekhukhune ne ba sa lwa malwetse a ba lwa ka le bakala le lori mo go tla pheti wa tša timo o fa o tla o bushe tša timo komiti re tlamayang ka mo magošing ya rena re lema bontšha gore re mashu ka gore ga ja tše re ka se lwale le ba bone ba bina mo ya ba bona bomme ba batla ba bina ba re ke Malende ne ke botsa deputy Malende a ha re bina ne re a bina gore marapo a rena a bomme a be febolo a bulege tšatši le o belega ngwana jwa gabore gona benong ka gore a re sa bina Malende re ke batho ba o tsene solo re ke tša fase ke sa batho ba rute le tlo belegisa ka moka lena le a sabelega ka gore re tsinje ke re matšea ka ima wa tshilwanyana ke kgwedi ke ka botlhoko boyfriend bo bao bana especially newlywed ka tla re ke thitswe ba ya ko docteng ba re you're pregnant o tlhoka gore I crave McDonald's I crave KFC I crave o se ngwana a sa le kampe yao ka setšo sa rena sa di ha ka ima ba botsa gore o ja bogobe le sobo a o je nama ba tla o botsa gore moima ga se mai tša gore ngwana o tswa a lelwa o ka ba le o mogolo dinese ba re big baby a re go nyakea sisa that is why re ka se kgona le leraba number 9 belega o re ka se thuwa bodire a tswela mara bo mena ba belega ba ba re number 9 ha ba re tšhiketšhike mo gape go 10 until dingaka re e tswale ke ka kala dilo ene re disha mamo di bula ke nna di bulelwa ke mme motswadi ke Thabiso mme motswadi wa botsa Sekhukhune ba re bontšitše gore motlhare o ke ona o fedisa se motlhare o
mangwa ha o ja hore ke na le motlhare ke tlo le tlo follow ba re o thobile o ka tsa su ke mangare le motlhare o ke madimo batho ba re setlhare se le dimon wa pilisi eo ya jang yona e ke ka hore yona ke madimon a re beng lo ra ka e se a motlhare wa tse ke madini a ko sona re today ari di rute na ba borena e be bra utu ka ho ba rena so le tja rao te khoite kudu re tjho ao re ka borwa re mpiki 20 hore ka ba re bona ba hosta I hosti wa Africa Tom mara mo ka borwa ari yo mtjha ska jwa ke dithong ba go tswa mafano ka re re ndi mang motswadi wa ke khantsha ma go tabetsa ke ke a tseba ba limpo ntaka primi over pay le Batsonga ba Changani le Batswana le Baswati le Mandebele le Mpona fela how ka KwaZulu-Natal ke maruka ya isa ke mthos how ka trade osali African how ka ya ke ba wa hare ka ya state ke asu moling pop o re gawe how teng ke di rims out sitwa kwa Batswana ba lexiwa ba pedi riwa orinato lipo hang on. So, nasi basa tulare, le nasi basa mkado, le nasi chaba, Batsonga machani, kamuka lena, ikhan furu ha furu, kamata, pusha sipedi sa hao, kabubi song belani, labo kuhabe kiba ya hao, ura bare mingwenda, haba uchisha uchwa Limpopo, cultural diversity. Abian iska felela mo, bo isi matibe, libo emti maseko, ari puntwe janguri iskano ba ya no lela milomo luti khanitsha ai yona ya uri thusha usha economy ya borena re gona butsa dinaga tse dingwe re le re lenya go bona the real diversity rainbow nation ya Africa borwa yang le original ko Limpopo re create guest house tsa mo Sekhukhune di tlala every weekend ka re ba nyega go bona di le bijang di trupa tsena la di bona di trupa re nyaka batle mo ba tlo di bona batle mo ba tlo appreciate cultural diversity ba tlo bona hore why premier wa te khantsha so ba bona hore ke te khantsha ka hore nna I am rich with diversity so ari direng hore G20 summit e ska fella batho ba sa tsebe gore ona le Limpopo nna a ke e plekeng ba tsebe gore ona le Limpopo mo ke yang everywhere ba tseba gore Limpopo ho ona ene gona le batho ene a una mo dilo di diragalang go tshwana Limpopo so ke re a re ketike le tšatši le re dire gore re tsenelela go setšo sa borena re tekgantšha go setšo sa borena re tlhompha magoši ya borena ka gore ke le boditše go tloa mathomong re se re leng sona not because ke rena re lwanne tikologo only through the African National Congress. Mahoshi a tlileng before. Le yona African National Congress. E formilwe ke mahoshi a rena. That is why le kwa le mokgatlo o butšang o tlhompha mahoshi. So le lena tlhomphang mahoshi. O ka se be moleloko wa mokgatlo o butšang wa se tlhomphe mahoshi. Maybe if we are opposition. Mara ha o le mokgatlo o butšang mahoshi a tlhomphiwa. Batswadi ba tlhomphiwa. Ha o tsena o kubola ke le tsotsi kwa o ka ba tsotsi ko strateng ha o tsena ko hae o kreya batswadi wa hlompha setšo sa borena ke ubuntu a ra thoma go rata batho after the missionary di tlile di Bible re ratile batho re tlhomphile batho ba re kreile re dutse ga botse o mongwe a sena letswai o mongwe a mofa go sena ngwana wa o robala ka tlala re ja re le bo maja mmogo ka mokare re ka se change ra changeiswa ke mathata a diminerale tše di le mo lefaseng la rena di lwetswe ke yena Sekhukhune le boragolokoko wa rena re re ha re ba hlompha re lo lokiša ditaba tša rena ga go na le mathata ka kwano so ne ke re go lena setšhaba sa Limpopo bogwa ba rena ke lefase le ba re fileng lona a re berekišane ka moka rena re tliše development bogwa ba rena e se ka no ba go apara setšo le go ja dijo tša setšo fela re emela di 24 tša September a e be letšatši le lengwe le le lengwe re phela
go godisha naga e ya borena re re Limpopo a gole Limpopo a be province ya number 1 for the past 30 years be ba re ignora ba focusa mo di province tša ko Mahueng bo Gauteng le bo Western Cape. Limpopo we have arrived. Limpopo we are here. Le tlo re fila mo Afrika Borwa ene le na setšhaba le tla nthusha gore ba re file gore re gona ene re a phela. Ke a leboga. Hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Maphakaniya va ri swo boha ku hlula esigodini kambe vamakhelwane va le dzongeni wa Afrika the Stars va tshemba leswaku va ta vangama va ri ekule ne le kaya. Leyi i mitlangu yo sungula ya ti-preliminary round eka CAF Champions League. Kuma ntlangu lowu wa nenge wambirhi exikarhi ka Orlando Pirates na DODFC hi mugqivela wa siku ra 27 ra Ndzhati hi half ku bilo awara ya 2 twi eka SABC 1 na le ka SABC Plus yi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula musumbuluka ka n'wina mi qualifya ku titsarisela eka ti-switch products leti nga endleriwa n'wina to va na ti-benefits to antswa ku tlula leti mi nga na tona ku fana na ti-rewards benefits. Tsutsumelani eka tihofisi ta le kusuhi na n'wina kumbe mi fonela eka 086 174 9252. Rixaka Funerals i khampani yo titsarisela leyi nga le nawini. FSP number 26415 ku na swipimelo. xikongomelo ka hinduma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. lava swi tivaka va ta ku byela ku hi ta ka wena twi kusuka haleno a Vupedi Royal Kingdom ila hi nga kona mingisero wa Munghana Lona FM ku tisela nongona kwa Afrika wa vulavula eka kwa xa lona twi kusuka studio xa hina lexi xa xibazani khale ka vahaxi vo fana na va ma-Alice va xi vitana xibazani xa Mgilogilo ila hi nga kona mingiseri wa Munghana Lona FM ile aka Sikhukhune eka nhlekano hi kona studio se yo maka leswi nga studio swi le studio leswi swi hina hi ku haxela ku so swi la hina hi nga ko hi ndlela la ku bulana swi vulavuri ku hambanahambana kusuka ka ti-MEC leti va nga va ku va ri na tona hi kota ku twa ku va ri timhaka i tingani loko hi kha hi languta ka matshamelo ya swilo eka nhlekano lowu ngopfu loko hi languta mbulavulo lowu premier va nga wu nyika lowu nga tisa swifaniso swo hambanahambana hi ndlela yoyoleyo. Siku leriwani ri vula yini ka hina tanihi rixaka hi ndlela yoyoleyo se hi yo mhaka hi lava ku vulavula na number 1 citizen a Limpopo i premier Dr. Phophi Ramathuba hi vo hi lava ku bula na vona nhlekano va nwa mati ni ta kota ku ni va vutisa ku va ri yini vona hi mbulavulo lowu kha va vulavula hi ku a ni nga swi twi ngopfu kambe ni ringete ku dyondza laha na laya hi twa loko va kha va vulavula hi ndlela yaleyo kambe mhaka leyi nga ni tsakisa ngopfu hi loko va vulavula hi timhaka ta leswaku hi tshike xintu xa hina swi hetela xi hi tisela switandzhaku hi tlhelo ra mavabyi na hinkwaswo swilo siya yima ni nga heti nkarhi ni va amukela premier i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM. I nhlekani Khalanga na vayingiseli hinkwavo va Munghana Lonene. na swi tiva ku hi ntumbuluko wa n'wina mi sasekile premier kambe leswi mi nga swi mbala yar va swi vitana yini hayi i xipedi xa lawani a Sikhukhune mi rhungele hi mani hi vanhu va laha Sikhukhune vanhu vo rhandza premier ya vona va tiva ku premier ya vona ya ta namuntlha va yi rhungela va yi mbarisa yi va kahle yi saseka.
Premier mi vulavula timhaka to tala leti kumbexana ni nga lavaka ku mi ti komisa kumbe mi nga hini ka ti-point timbirhi tinharhu ni nga se mi vutisa mhaka liya ya nkoka liya ya ku hina hi sukele xintu xa hina xi hetelela xi hi tisela swilo swo tala mavabyi na loko ku ya ku velekiweni mintlhontlho hinkwaswo leswiya kambe n'wina mhaka nkulu leyi mi lava ku yi hundzisa namuntlha yi Premier? I mhaka ya ku va tiva ku hi fanele ku tiva ku hi huma kwihi. Mativa khalanga swi twisa ku vava loko hi endzela matiko man'wana ni vuya le ka Namibia va hi yisa ka ndhawu yin'wana va ku i shrine xa vona ka shrine hi laha mi vona ku va sungulerini ku coloniziwa hi ma-German ku ta yini ku ta ti-president ku ta va yini na vayi se hi lava ku because vanhu loko hi vulavula hi freedom ya hina vana va hina a va swi tivi ku ri mahosi kumbe vandavezi va hina role leyi va nga yi tlanga i yini ku fana na laha hi ri komo la Tjati la i las Sekhukhune wo sungula a ri kona loko a lwa na mabunu i lwe na vona a tlhanganisa tihosi hinkwato ta Sekhukhune a hetelela va foma Bapedi Kingdom. So that's why hi lava history yaleyo yi va na museum loyu hi ta kota ku vana va xikolo hinkwavo vata liberation war route leyi a yi lavi yi sungula la yi helela la yi fanela ku ya connecta na va Chitanga Dzimeni le Avembe because na MK loko yi sungula ku ve Sekhukhune wa MK a ni vulavuli hi party ya munhu wun'we ni vulavula hi MK ya hina liberation. Yes, not leswi swa party ni vula hi umkhonto wesizwe liberation the arm wing ya African National Congress na loko yi fomiwa mata ku tsundzuka ku ti first recruits ta vona ti include most of vanhu vo huma la Sekhukhune va flag Bushielo bona va Elias Mutswaledi vo tala va vona loko mo hlaya history mi languta mi ta swi vona ku vanhu lava i vona a va ku ri masocha ya Sekhukhune lava va nga lwa Sebatakgomo. So that is why hi lava ku vona history yo tala yo yi fanela ku ri vanhu vo tala loko ni va lava na vanhu vo huma la Sekhukhune mi kuma ku a va yi tivi maybe hina hi pfuniwa hi leswi swa tipolotiki because hi kota ku hlaya so a hi lavi ku ri swi tiviwa hi vanhu va tipolotiki ntsena swi fanele ku ri swi dyondziwa na xikolweni na vana va hina va ta va ku va ya museum va ya vona so hi wona message ani ku fana na loko hi ri na Vakoni Malapa hi ri na muti wa Vatsonga hi ri na le a va ri yini le Mapungubye ma swi vona ti-museum leti to tala hi lava ku vona lawani yi va kona. A hi tseleni hi hungu leri Premier na ha ri na n'wina ni twe kwala vhikini mi hi tivisa hi ku hundza misaveni ka dokodela Norman Mabasa moya wa vona wu hetlele kurhula kambe a ni la ta twa ku n'we tanihi vanhu lava mi nga tirha swin'we na le ka SAMA mi nga ku yini ka rixaka hi ku angarhela na va ndyangu ku kongomisa? Awuwa hi twe ku vava ngopfu hi wa vuntlhanu loko ni kuma message wa ku our former MEC a va ri kona mi vulavula ntiyiso mina tatana Mabasa ni sungule ku tirha na vona na ha sungula ku va a medical doctor na ri junior doctor ni na ha lwa tinyimpi leswiya ku ri Judasa a ku ri vona vakulukumba va hi guide ku ri loko hi ri ka leswiwani swa ti-strike swa madokodela hi tiva ku humelela yini na yini a va hi guide va hi kurisa le ka SAMA until hi tla fika lahi na hina hi va vurhangeri bya SAMA na vona va ta lava tirha va ri MEC a ku ri MEC wa mina na tirha xibedhlele na sweswiwani loko va tlhelela va tlhelela ka practice ya vona va vona vavabyi va vona na le ka ti-HPCSA va tirhile se passion ya vona ka tinyimpi ta ku a va vulavula swo tala ku loko madokodela va nga ri happy va nga kumi ti-tools ta vona ta ku tirha a swibedhlele swi endla ku ri va nga khomi vavabyi va vona kahle se indirectly tinyimpi ta vona loko va ha ri ka ti-SAMA a ku ri tinyimpi ta ku lwela vavabyi va vona. Premier hi nge heti kambe ni khenseli nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo Premier Dr Phophi Ramathuba lava va kha va pfala hungu leri a ri hi hlanganisile laha namuntlha ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ntirho lowu wu kha wu ya mahlweni hi tlhelo ra timhaka ta matshamele ya swilo ngopfu loko hi languta ka hi laha swilo swi fambaka kona eka timhaka leti ta ndhavuko na ndzhaka na mfuwo hi ndlela yaleyo kahle ndzhaka hi xo xi angarhela hinkwaswo
swa mfuwo na ndhavuko hi ndlela yeleyo se ke mi va twile va vulavurile loko premier va vulavula a vulavula na mani vulavula na munhu ku premier vo va fika ku va goga ma vo mhaka ko se va gogile premier va twile se hi yo mhaka hi kha hi yimani mi nyikanyana katsongo ka timhaka ta ku swin'wana swa leswi va nga swi khumba ku ve swihi kambe hi nga se endla tani a hi sungula ni hundza hi laha loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe clientele legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena sms munghana eka 43971 yaleyo i munghana eka 43971 tani ta ku fonela clientele general i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na fsp lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo vuvabyi bya alzheimers i vuvabyi lebyi onhaka ku tsundzuka na matirhelo yan'wana ya nkoka byi hlasela ngopfu vanhu lava dyuhaleke naswona byi tala khoma vavasati ku tlula vavanuna alzheimers yi endla leswaku vanhu lava dyuhaleke va tikhoma hi tindlela to hambana leti vonakaka ti nga ri ta ntolovelo to tanihi ku rivala vanhu kumbe mintirho leyi va yi toloveleke ku pfilunganyeka ku veka swilo ivi va swi rivala ku cinca ka ndlela leyi va titwaka ha yona kumbe ku cinca ka mahanyelo leswi a swi vuli leswaku va khumbeka eka vuloyi va karhatiwa hi vuvabyi bya mianakanyo naswona va lava ntolovisiwana nseketelo na ku hlayisiwa hi ndlela leyinene rihanyo ra miehleketo i vutihlamuleri bya un'wana na un'wana kuma nkarhi lowu eneleke wo etlela endla vutiolori nkarhi na nkarhi naswona u ti nyika nkarhi wo yingisela no hlayisana na van'wana hungu leri ri tisiwa eka n'wina hi ndzawulo ya rihanyo a ku na supamakete yo chipa ku tlula usave leswi swi vula mibukuto yo tala eka swimakiwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 10 kg ya ubrand supermace meal hi 89.99 na jumbo pack ya maleri ya Huggies dry comfort hi 149.99 ntsena mibukuto leyi yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta October u nga kayeli eka mibukuto leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka usave laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo isweswo mingiselo mngana lona ne-fm makombandela nongonoko i-afrika wa vulavula ka mngana lona ne-fm makombandela kulo sala timineta ntsevu hi gimeta nongonoko lowu hi ta ya ka nongonoko dzuma na mina a ni ma swi tiva ku protocol yi vula tani loko mi vulavula na premier swi herile se kambe mani vulavula na lava vuhosi laha hi ta kota ku hetisa kambe swin'wana swa leswi va kha va vulavula hi swo premier swi nga va swa nkoka swinene loko va kha va vulavula ka mbulavulo wa vona a va vulavula hi timhaka letiya ta ku ri ku va hi sukele timhaka ta xintu xa ka hina mintolovelo leyi a hi famba hi yona swi hetelele swi hi fikisa ka xiyimo lexi xa ku sweswiwani hi hetelela hi tikuma hi ka hi ri ka mavabyi lama kumbexani a hi ta kota ku ma sivela kambe a hi koti ku ma sivela hi mhaka ku va hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona hi ndlela yaleyo xa ku va eka hi dya swakudya leswi swi ngo kula namuntlha swi vhela swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana a hi ta tsakela ku va hi twa tona kambe ku na nkulukumba van'wana la ve ri vona i va huma vuhosini bya ka makamu mani nga swi tiva ka makamu vana vuhosi tatani nhlekani rixile minjhani tsonelani ka xexo ku mi ta kota ku twala kahle rixile minjhani i kona minjhani papa mi hlamutana vangiseri ku yin'we mani hikokwalaho mi tela hi mhaka ya ku mi lo rhambiwa kumbe mi te hi timhaka ta vuhosi swi ku endleka mina ni suka ni ri ka xipuku ka xipuku i tiko xipuku ni makamu hi tiko kwalaho ka nga ri tiva ku a xikarhi ka nthabalana na n'wamurimi va ri le ka xipuku hikokwalaho ka yini va ri thiye vito rero hi ku vito rero ri tale ku va vanhu va ri rhandza ngopfu ku ri hlangana na vona ni vulaka ku va ku hi le ka xipuku ku va ku endleke yini mafikelo ya hina laha kusuka loko hi suka hi ri Mozambique hi bile Vandezia hi vuya hi ndlela ka
hinda ile tlakusanyana rito veri va mitswalla kona kusuka kona hi fika la ku helela ku sungula ku ri tavi kona va fika va tshama kona laha ku ri hava na muti na wun'we wa ku sungula ku ta va ka ri bungwani va landa hi fika hi tshama kusuhani hi tsemelana hi nawu kumbe yi khomeni kwalano hi ta vuya hi hetisa yaleyo yi khomeni kwalano na ku hetisana nkulukumba lava na vo va ka n'wina ni twa ku va ri yini vona hi siku leriwani moyi khomisa sweswo hi sungula hi hetisana veri va huma ka xipuku swi vula ku MEC va va tiva hi ku na huma ka xipuku hi boti wa mina ni vula huma ka xipuku hi tata misava ya magama hi tiva musa MEC na khensa swinene loko mi kote ku ta mi ta bula na hina ka nhlekani lowu a ni chuwini ku hi nge buli mhaka ku hi vulavulela premier kambe hi hlanganini namuntlha lama siku leriwani ve ri na nkoka ngopfu na n'we tanihi mfumo mi ri tekela nhlokweni mi nga hi byela n'we ku hikokwalaho ka yini ri fanele va ra nkoka mi ta tsundzuka khalanga ku ivili siku leri loko i langusa freedom day i langusa masiku lama mara haleni xifundzeni xa hina xa Limpopo laha hi nga na heritage yo hambanahambana premier loko va kha va vulavula a va vulavula hi Tshate va vulavula hi muti wa Vatsonga va vulavula hi tindhawu to hambana sweswo swi mi komba kahle ku hi huma ndhawu yo karhi lomu hi sukaka kona hi fanele hi tiva leswi a hi swi endla leswa kahle hi swi hlayisa hi kota ku ya mahlweni na vana va hina va ta kota ku tiva ku loko va vona Khalanga ti ta lomu a sukaka kona kumbe lomu hi sukaka kona swi fambe njhani Khalanga premier va va le mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ni tshemba ku vaakatiko va yi twini ku vamhana hina a va swi kota ku va na vana 5 na wun'we namuntlha vatswari a va ha swi koti na ku hindza va mune hi mhaka ya swakudya leswi hi swi dyaka a swi koteki because rihanyo ra hina ri va ri ri limited ku tlula na mpimo hi swin'wana swa leswi hi fanele hi swi langutisaka ku lomu hi sukaka kona a ku dyiwa yini vana va tidyela mithotho va tidyela nyama vamhani va byeriwa ku matandza miti a va ngo tsoniwa a ku ri ku hlayisa rihanyo ra vamhani hi nkarhi walowo hi swo swi endlaku va kota ku ya mahlweni so mina tanihi MEC loyi ni nga langutisana na tihosi ni vona ndzawulo leyi kumbe siku leri ri ri na nkoka mi vonini ku nghena xigubu xa moya laha ku nghena vakiva laha kwala ka xigubu ni vone va tlhela va xi vuyisa fotoka hey vuyani kahle mina no vilerisa hi ku kasi lava va na nkoka hi ku ni vuye ni vona xi kha xi hundzuluxiwa he lava nga hala ve ri va lava ku swi vona kahle hi yo yaleyo i va voni na majala ma loko ma wa mukapa wa vona na Khalanga hi swo sweswo a va hungasa hi swona vanhu va ka hina leswiya a va va jimini a swi bohi na ku hakela va ti-gym hi mhaka ya leswiya hi mitlangu leyi va yi tlanga a swi endla ku va kota ku va vanhu lava nga hanya kahle hi yo mhaka leyi mi yi vona ku laha na sweswi mi nga langutisala xitejini ku ngheniwini ku le ku nandziheni hi khe hi pfumelelana ku vaVenda va kona laha Matsonga va kona laha Vapedi va kona laha Mandebele hinkwenu ka hina wa swi vona ku ha amukelana hi leswi ri siku leri ri hi pfunetaka swona namuntlha a hi hetseleni MEC na ku ya mahungwini ya misava kambe loko mi kha mi languta ku amukelana koloko van'wani va ri vana va le ku saleleni ndzhaku ku nga va ku ri xiphiqo ku ri yini ku nga va ku ri ku a hi le ku va dyondziseni kumbe va le ku hi tweni i mhaka ya ku a hi le ku tinyikeni nkarhi hi nyika vana va hina hi va tshika va hlayisiwa somewhere else hina vatswari hi busy ngopfu hi swa hina hi tshika vana ivi vana va nga koti Khalanga loko siku na siku mo vuya ka yichayini mi ti nyika nkarhi mi tshama na vona vana mi vulavula swilo leswi va ta hi twa kambe hi busy ku tlula na mpimo ti-TV ti fikini social media na yo yi fikini vanhu ma kuma vanhu va tshame a sitting room va busy kumbe va karhi va busy ngopfu vanhu mi kuma va tshame swin'we va ri muti un'wana na un'wana kha tlhavetela ya yena foni a kha vulavula leyi a hi na nkarhi hambiloko hi tshame swin'we kwala makaya ma hina hi swo swin'wana swi hi tikelaka MEC khensa swinene nkarhi wun'wana ku tiya ku engeta na khensa Khalanga ni khensa na nkarhi wo mi nga hi nyika inkomo sweswo mi ngisera munghana lona FM lava hi bula na vona MEC wa timhaka ta matshamelo ya vana na timhaka ta ntirho walowu hi nga ka wona MEC Biskop Makamu kambe ke mhaka hi leyi mingiseri wa mina i ku hi nga lahli xintu xa hina sweswiwani yi la ta va awara ya mbirhi hi kuma mahungu ya misava yi ma ni pfumela ku ri laha a ni humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa a ni famba na tatana Patrick Shayi va kha va famba na Vosisiwe Gala kasi ke Timothy iko a studio 2A sweswi ya ka nongonoko dzumba na mina loko ho tshika hi nga ha vuyangi mi va na nhlekani lowunene kambe loko ho vuya hi ta va hi lo vuya hlayisekana ni tata Mbombela Sabi White River na le Hazelview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM
makombandlela